Hartlike goeiemôre, good morning. Goeiemôre dames, lekker om vir julle weer hier in ons midde te hê, Rosie, lekker. Ja, dankie Pieter. Statig en teruggetrokke. Ja, jy weet, ek is mos maar 'n skaam en teruggetrokke ouetjie, maar nou ja, soos julle kan sien, lyk ons vandag 'n bietjie meer gemaklik so tussen die statigheid deur, want ons tel die ure na die slipperdag af en daarom het ons sommer reeds ons pantoffels aan. Kyk net hierso. Kyk net daar, voetjies op, sy pynappel. En kyk net dit ek gesukkel. Kyk net. Kyk hom. Jou Elsa doen vir ons 'n modeparade. Ja, Die koppies kyk net met dan. skit. Dis baie brakkies se mooi. koppies met skit. Ons is gemaklik en oulik vir 'n rede, né? Daar sê, dis slipperdag, môre is slipperdag. So, ondersteuner, kry vir jou 'n plakker, maak seker jy het jou plakker, kry vir jou slippers, gaan werk toe, kantoor toe, board meeting, al daai goeters met jou slippertjies aan, né? Nee? Daar's nou vir jou 'n nuwe liedjie met jou slippers aan. Met jou slippers aan. Ja. Laat die dansvloer brand. Kom aan, Pieter. So met ons slippers aan, wat gebeur vandag? Ja, daar's heelwat om na uit te sien. Ons gaan kuier vandag by die veearts. Ons kyk saam met Kirsten Holmes van Drug Company na omega-3 aanvullings en waarom klein gesondheidskeuses 'n groot verskil kan maak. Hyrox raak wêreldwyd meer gewild en Simon Goldsborough gesels met ons oor 'n Hyrox geleentheid wat op 30 en 31 Mei in Johannesburg plaasvind. Ons maak saam met Reach for a Dream gereed vir slipperdag, soos wat jy nou net gehoor het, en DJ Maestro is terug met 'n nuwe treffer. Kan nie wag nie. 'n nuwe treffer. Hy bly mos so lekker. Ons is mal oor Maestro hier. Ons het 'n oggendpraatjie waarmee ek graag wil begin en ek dink dit is iets wat mense dink hulle kan mee wegkom en hulle kan dit net doen en there won't be any consequences. So a 37-year-old man is back behind bars after allegedly carrying out yet another fill-up and drive-off scam in Meadow Ridge. The suspect reportedly filled his vehicle with 800 Rand worth of petrol and drove away without paying a cent. This is not the first time that the Black Ford Fiesta has made headlines. The vehicle and its driver is already notorious after a video of a similar incident went viral earlier this year. It is also alleged that the suspect was involved in similar schemes in the Cape in Goodwood. This time, however, technology caught up with him. Cameras immediately picked up the vehicle and thanks to swift cooperation between Neighbourhood Watch and security teams, the Fiesta was quickly intercepted before the suspect could get away. The man is currently in the custody of the Deep River Police and will soon have to explain his side of the story in the Wynberg Magistrates Court. There is no side of the story. You've been caught on CCTV twice. Ja. And it's obvious that this is not a stranger to the courts and to the prison system because they say he is back in custody. Ek dink net dit is ongelooflik selfsugtig En arrogant. om te dink, ek het nou die eerste keer daarmee weggekom, ek gaan nou probeer om dit weer te doen en om dieselfde kaart te gebruik. Come on. Dit is net vir my rarig erg dat mense hierdie ding probeer doen. En soos wat brandstof duurder en duurder word, gebeur dit baie by vulstasies. En daar's sekere vulstasies waar die petroljoggie dan verantwoordelik is vir daai verlies. Ja. Ek dink dit is vir my nogal iets waaraan ek gereeld gedink het. Jy weet, ek het al baie keer gewonder hoe gereeld doen mense dit. En baie keer is daar 'n geleentheid dan dink ek vir myself, ek wonder nou net wat sal gebeur as ek nou net eenvoudig hier moet wegtrek en jy weet, want daar is nie beheer nie. Hulle kan niks van hulle kant af doen om jou dan te stop nie. I guess it's an honesty-based system en ons moet nou net dankbaar wees vir die Neighbourhood Watch en die sekuriteitsspan. Maar ja, van die paaie na die lug, 'n 44-jarige vrou in Oostenryk het met haar valskerm sweeftuig van die Schmittenholberg afgesweef, maar dinge het vinnig skeef geloop. Sy het hoog in die lug met 'n Cessna vliegtuig wat met 'n besigtigingsvlug oor die Alpe besig was gebots. Ja, haar valskerm is as gevolg van die botsing aan flarde geruk. Sy kon gelukkig veilig land en het behalwe vir 'n paar blou kolle en kneusplekke geen ernstige beserings opgedoen nie. Die 28-jarige vlieënier en die swewer het mekaar naby die bekende Pitzgauer hutte getref. Sy het intussen die skrikwekkende beeldmateriaal van die voorval op Instagram gedeel sodat die hele wêreld kan sien hoe gelukkig sy eintlik was. Kom ons loer gou hierna.
kolle en kneusplakke is sy kneusplakke. okay. Maar dit is rarig, Ja, dis baie. Oef, Vrees aan jou hand. Vrees dit aan is jou die hand. woord, ja. En ek wonder net, jy weet, soos wat jy nou sê, ek dink dit is, jy kan dit nie help nie. Ja. Daai hartklop gaan versnel binne Selfs myne. enkele sekondes. Maar die belangrikste is seker om kalm te bly. Ja. Maar hoe doen jy dit want jy besef jy is nie op vaste grond nie. Ja nee, ek dink dan gaan al daai nooddrills waar die altyd gaan en waarvoor hulle jou kondisioneer Ja. elke keer as jy gaan vlieg en gaan deur jou. Ek wonder natuurlik wat was die reaksie van die vlieënier? Dit ook, en gaan hulle nou agterkom wie se skuld dit was, want ongelukke gebeur, maar someone was in a place that they shouldn't have been, want wie is aanspreeklik as sy dan nou seer Ek sou gekry? reken die vlieënier moes voor hom gekyk het, want jy moet maar altyd kyk vir voeltjies, ander vleiende voorwerpe en. Dalk het hulle nie kommunikasie met mekaar gehad, as jy so hoog sweef, dan moet jy ook mos tog air to ground control en allerlei sulke goed hê, nie waar nie? Ja, Jy weet, dit is vir my, ek dink dit is ek dink dit is net 'n mens moet uiteraard kan sien daar is iets voor jou. Jy weet, maak nie saak wat dit is nie en meeste van die tyd is dit nogal redelik helder soos wat ons nou gesien het ook. So dit is nie asof dit nie baie duidelik sigbaar Ek is was baie nie. bly daai vliegtuig het nie 5 meter laer gevlieg nie. ja. Maar dit het amper gelyk asof dit kunsmatige intelligensie kon Verstaan wees. jy? Want mens weet nooit in this day and age nie. And also, is it this a case of, you fall off the horse and you get back on? Like, has she now subsequently gone back into the sky and is she feeling a little bit less confident now when Ek she's dink up sy gaan na there? al die naaste lughawens toe en sê, luister, ek gaan nou daardie Alpe aanvat en ek gaan sweef en sorg julle dat julle met julle vliegtuig vir almal. hoog genoeg is. Ja. Amineer tonight. Nee, Nee. kyk, ek sê ek is 'n adrenalien junkie, Ja, ja. maar vir daai soort adrenalien nee, daarvoor sien ek nie kans. Maar dit is 'n hele bedryf nou wat vlam gevat het. Is daai tipe avontuurtoerisme Ja. wat mense dan regtig sulke waaghalsige goed doen en dan sometimes it has a good ending like hers did and sometimes it doesn't. But I mean, that's the risk you're going to take, right? Dit kon net sowel baie erg geëindig het, ja. Could have. Wat 'n Almal. storie om te deel met vriende en familie. En sy het 'n video. Ja. Trek volgende keer jou slippertjies aan, dan sien jy landing nog sagter. Sy. Goed, nog 'n sagter landing. Goed, ons kuier net hierna weer by die veearts en leer vandag meer oor waarom administrasie belangrik is wanneer dit by ons dierekinders kom. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy bly ingeskakel vir die res van die program wat nog voorlê. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Ons kuier weer by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vandag fokus ons weer op 'n baie belangrike onderwerp, naamlik die administratiewe deel van jou veeartsbesoek. En ek gesels met Dr. Cornelia daaroor. Baie dankie dat ons hieroor kan gesels. Goeiemôre. Goed, so Dr. Cornelia, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en jou rol hier by Olympus. Ek is deel van die Olympus span sedert hulle oopgemaak het, so ek loop al 'n lang pad saam met hulle, maar ek is ook 'n prokureur. Ek het karrières oorgeskuif na prokureur toe. So ek staan aan beide kante van die tafel, die wetlike aspek en die kliniese aspek. Ek staan saam sodat niemand ooit hoef alleen te staan nie. Baie min mense verstaan die wetlike deel van 'n veeartsbesoek, so ek wil net hê jy moet dalk vir ons so 'n bietjie meer vertel oor daai vorms wat 'n mens voor die tyd moet invul en is dit werklik nodig, jy weet, veral wanneer iemand die veearts vir die eerste keer besoek? Ja, dit is werklik nodig. En ek verstaan ook, mense kom in die hond is siek. Al wat hulle wil doen is, kyk net asseblief na my hondjie. Hoekom moet ek nou hierdie vorms invul? Maar daai vorms is om jou ook te beskerm. Daar's twee vorms. Dis die registrasievorm, wanneer jy die eerste keer by die praktyk is, om net te vertel, wie is jy? Dit is wat ek is, dis my adres, dis my telefoonnommer. So as daar 'n noodgeval is, kan jy my op hierdie nommer bel. En dan na die tyd, wanneer daar meer goed moet gebeur met jou hond, hy moet 'n operasie kry, hy moet narkose kry, dan moet jy 'n tweede vorm invul om te sê, hierdie is aan my verduidelik, ek verstaan wat aangaan, en ja, ek gee Olympus die toestemming en die reg om hierdie prosedure op my hond te kan doen. Want as dus nie die vorms invul nie, dan is daar nie toestemming nie, en sonder toestemming kan veearts nie optree nie. Dit is vir ons beskerming en vir die eienaar se beskerming. Kommunikasie in noodtoestande kan soms baie moeilik wees, jy weet, van die troeteldier eienaar se kant af, maar ook van die veearts se kant af. So het jy miskien raad om seker te maak dat daai kommunikasie beter is en om seker te maak dat albei partye op dieselfde bladsy is. Ja nee, definitief. Dit is baie moeilik vir 'n veearts om slegte nuus oor te dra. So die beste ding sal wees om net 'n oomblik te vat, buite te gaan sit, dit te verwerk en dan 'n vraag te vra daaroor. Eienaar moet nie dink hulle moet alles inneem en nou alles verwerk nie. Dink net bietjie daaroor en dan vra. As jy iets nie verstaan nie, vra. As jy trek en jy gaan ergens heen, sê net vir die veearts, daar's nuwe nommers. Want nou probeer ons bel, ons kry nie die mense in die hande nie, want dit is nie geopgedateer nie. So maak net seker dat die administrasie rondom jou dier baie op datum is, sodat ons die beste diens kan gee hier by Olympus. Kom ons fokus vir 'n oomblik 'n bietjie meer op medisynewette en hoekom 'n mens sommige medikasie nie sonder 'n konsultasie in die hande kan kry nie. Die medisynewet sê dat veeartse mag nie wat ons noem 'n open shop hê nie. Ons is nie aptekers nie. Jy moet 'n ondersoek doen, 'n diagnose doen en dan die medikasie gee. Die wet is daar om jou dier te beskerm. Want baie keer is dit nie net 'n seerbeen nie. Miskien is daar 'n ligament wat geskeur is. Miskien het daar iets meer gebeur. En om dan net 'n pilletjie te gee, is nie die regte pad nie. Wat sou jou raad wees na aanleiding van die proses wat 'n mens moet volg? Sou 'n mens miskien ongelukkig wees met iets wat by die praktyk gebeur? As daar enige ongelukkigheid is die goue reël kommunikasie voor eskalasie. So as jy inkom en jy praat met die praktyk, dan kan 'n mens kyk of jy dit kan oplos. En 90% van die kere word dit opgelos. Om 'n Google review of 'n Facebook review te doen is nie die regte pad nie. Kommunikasie is die regte pad. As alles faal, dan is daar verdere wette soos die Consumer Protection Act en daai wat jou beskerm, maar kommunikasie is die hart. En as jy dan regtig nie regkom nie, bel my. Baie dankie vir die insig wat jy vandag met ons gedeel het. Groot plesier. Nou ja, maak seker jy skakel volgende week weer in wanneer ons weer hier kom inloer. Ons gesondheid begin dikwels by die klein dinge wat ons elke dag doen en aanvullings kan in baie mense se algemene welstand 'n baie groot rol speel. Vandag gesels ons met Kirsten Holmes, verantwoordelike apteker by Gulf Drug Company, om meer lig te werp op omega-3 aanvullings en waarom dit so belangrik vir jou gesondheid kan wees. So goeiemôre, good morning. Welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, ek dink baie mense wonder, waarom is omega-3 aanvulling nodig en wat presies is die nut daarvan? Ja, so omega-3
bestaan hoofsaaklik uit DHA en EPA. Ja. So dit is noodsaaklike of essensiële vetsure. Ja. So ons liggaam kan dit nie self produseer nie. So daarom is dit nodig om of uit jou dieet uit te kry of dan natuurlik 'n aanvulling te gebruik. So die nut daarvan is dat dit ons kognitiewe gesondheid natuurlik ondersteun, ook die ontwikkeling ondersteun. So as jy dink tydens swangerskap, die mense moet omega aanvullings drink, help vir daai baba se breinontwikkeling, help vir ons ooggesondheid, spesifiek droë oë, help vir ons hartgesondheid en dan ook vir ons gewrigte, so selfs vir gewrigsinflammasie. Nou wat is die verskil tussen EPA en DHA wat omega-3 dan nou opmaak en waarna jy nou net verwys? Ja, dit kan omtrent 'n mondvol wees. So as 'n mens kyk na aanvulling, baie keer op die etiket dan tref hulle onderskeid tussen DHA en die EPA. Dis omdat hulle baie twee verskillende rolle het. So EPA is basies jou funksionele omega of dan al jou aktiewe omega as ons so kan sê. Dit help vir jou anti-inflammatoriese werking, help vir jou hartgesondheid en dan ook jou gewrigte. Waar DHA is meer jou strukturele omega. Dit is min of meer 30 tot 40% van ons grysstof van ons brein bestaan uit 'n DHA struktuur uit en ook ons retina in ons oë. So as 'n mens dan meer kyk na kognitiewe gesondheid en ooggesondheid, is DHA belangrik. Ek dink belangrik om te noem is ook ons liggame kan wel EPA en DHA na mekaar toe omskakel, maar dis nie so doeltreffend nie. So ek dink vir al die kykers of as jy 'n omega aanvulling soek, kyk wat is dit presies wat jy uit daai aanvulling verwag en dan gaan kyk jy hoeveel EPA en DHA in daai aanvulling is. Goed, nou moet ek vra, jy weet, iets soos wanpersepsies is baie algemeen. So watter wanpersepsies bestaan daar wanneer dit kom by iets soos omega-aanvullings? Daar is heel wat, maar kom ek sal net eers 3 noem wat opkom gewoonlik. Ek dink jou eerste een is dat al jou bronne en omegas, dink mense is gewoonlik dieselfde. So jy kry verskillende bronne, visolie, krilolie en dan plantaardige omegas, maar hulle verskil almal in terme van absorpsie en dan natuurlik die effektiwiteit daarvan. So krilolie byvoorbeeld is een van daai omegas wat baie beter absorbeer as die res van die omegas. En dan byvoorbeeld as jy kyk na 'n aanvulling byvoorbeeld soos 'n zaaikrul, dan is dit nog gebind met fosfolipiede, so dat verhoog nog weer die absorpsie en dan die effektiwiteit. So dis die eerste een. Die tweede een is dat die wanpersepsie dat omega-3 jou cholesterol gaan verlaag. So dis effens waar, maar nie heeltemal waar nie. So dit verlaag wel die trigliseriede wat daai vrye vette is in ons bloedstroom. Daai vrye vette natuurlik dra by tot die verhoging van ons slegte cholesterol of LDL, maar dit verlaag nie noodwendig ons slegte cholesterol in totaliteit nie. En dan ook baie mense dink dat as jy daai reflux kry of daai visserige smaak, nasmaak nadat jy 'n omega aanvulling gedrink het, dit beteken dit werk. Maar baie keer is dit die teenoorgestelde is eintlik waar daaroor, want dit beteken baie keer die aanvulling het geoksideer en dan werk hy nie meer so effektief nie. Nou ja, wat moet iemand in ag neem wanneer hulle omega-aanvullings begin gebruik, as jy dalk een goeie wenk het? Ja, so met omegas is dit belangrik om volhou 8 tot 12 weke ten minste aan te hou met daai omega-aanvulling, net omdat dit dan optimaal in jou weefsel kan konsentreer, so wees geduldig, nommer 1. En dan nommer 2 ook, dink ek, neem dit saam met 'n redelike vetterige maaltyd, want dit verhoog dan die absorpsie. Ja, dit klink vir my asof dit nogal belangrik is om wel die kundiges te raadpleeg. Definitief. So, ek sê vir jou baie dankie vir alles wat jy vanoggend met ons kom deel het, maar nie net dit nie. Dankie dat jy ook jou pantoffels aangetrek het. Dis 'n groot plesier, ek het nie 'n verskoning nodig nie. Dankie. Dis altyd lekker om 'n verskoning te hê om pantoffels werk toe te kan dra, nee. Ja, baie dankie, ons sien jou volgende keer weer. Goed, jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van zaaikrul te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Nou net hierna gaan ons 'n bietjie meer uitvind oor Hyrox. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en jy moet ingeskakel bly, maar ek wil jou ook daaraan herinner dat jy ons gerus kan gaan volg op al ons sosiale media platforms en ook altyd 'n draai op ons YouTube kanaal kan gaan maak. Ons is net hierna weer terug.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Asseblief. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, baie lekker om jou saam met ons te hê. Now, from elite athletes to everyday fitness fans, Hyrox has quickly become one of the fastest growing fitness competitions, not just here in South Africa, but in the world. And now, of course, Johannesburg is gearing up to host the action on the 30th and the 31st of May. Joining us now is the race director for Hyrox South Africa, Simon Goldsborough. And I've got Roz to hold my hand as well, because she's been to one of those. I haven't had the guts yet, and I don't know if that's ever going to happen. Simon, great to have you with us. Thank you very much for your time. I do want to start off by asking you, the upcoming, over the weekend of 30 and 31, the growth has been incredible. How many athletes are lining up? Yeah, good morning, guys. Thank you, firstly. So this weekend we're having 8,200 athletes. And yeah, it's been a big growth. We had our first event in September 2024, and that event had 1,500 athletes. So yeah, the last 2 years or year and a half has been really a rapid growth. A lot of people don't understand the differentiation between Hyrox and CrossFit. Can you take us through what Hyrox actually is? It's hard. Yes. So Hyrox combines 8 kilometers of running with functional stations. So you always start with a 1 kilometer run, and then you go into a functional station, and every time after you complete your functional station, you go into another kilometer run, and you repeat this until you get to your 8th station, which is 100 wobbles. So CrossFit athletes will know about wobbles, but you do 100 wobbles. What are those? You basically squat nice and low. There's movement standards with a ball in your hand, squat down, throw up to a target. Okay. The first few are quite easy, and then it gets quite hard. But it's also about accuracy as well, because you have a target to hit, which is quite small. Yeah. And then you run across the finish line and have your finish line moment. I think the line throw up is quite pertinent as well, actually, for what it's worth, but I thought I'd just slip that in there. Why do you think that Hyrox has grown so exponentially all over the world? I saw the race calendar the other day on an Instagram post, and there's like 30 odd races all over the world, and people are making like a tourism thing of it, where they go and run these races in various different countries. Yeah, I think one of the big things is the accessibility. So it allows anyone to come and do it. And we have like different divisions. We have our singles divisions, our doubles divisions, and our relay. So relay is really simple, and it allows just your everyday person to come and test it out. And I often say once you test it out, the bug does bite. Yes. But also it gives the everyday athlete almost their star moment in a way, because there's a very nice feeling you cross the finish line and stuff like that. And it's not like a marathon where you're always racing against other people. Like our setup is the race continues the whole day. So you actually don't know where you're placing at any time. So that means that you get your sort of
moment in the shining light to cross the finish line and enjoy it. And yeah, I just think that accessibility is a really big thing, that it allows anyone to come in and try. You've just got to have a base of fitness and then build from there. I've got a question for you, which you need you to follow up on. You and your partner, where are your strengths and where are your weaknesses, and how do you adjust that to suit your particular race? What would strategy be? And then I'd like you to comment, please, Simon. So I have done one Hyrox before. I did the second event when it was in Joburg in March 2025, and now I'm doing it this weekend. And I'm very excited as well as slightly terrified because, like Simon says, you're racing against yourself. So you want to do better than the previous one, and you want to kind of see waar is die vashakplekke, waar kan ek bietjie verbeter, waar kan ek bietjie vinniger. So I think my partner and I have got a very much a benadering. our approach is very much, it's a running race. So we've been doing a lot of like sustained cardio at Northcliffe CrossFit where we train our Hyrox. We've been doing we've done 2 sims, and from the first sim, we saw where we could improve. So the running, she's very fast. So she kind of goes. And she said to me, I'm so glad that you can pace us. And I was like, are you calling me slow? But that's the thing, is that you've got to pace yourself because all of the stations are there to gas you even more to get back into the running. So it's terrifying. What are your thoughts? It's an interesting strategy. No, I'm joking. He says. He's telling you it's not going 2 to days work. before the race, exactly. No, I'm joking. Yeah, I think the first thing I always say to people is don't go out too hot. Like it's easy, you get like you're in the start tunnel and it's really cool. There's like this music that hypes you up and you want to just bolt out, but it's like control yourself a little bit and go through the stations, especially the first half of the race, in a controlled manner. And whoever's the faster runner, in this case your partner, I always say that they should start the station because you've come from a kilometer of running and you're probably going to be a bit more tired. So therefore your partner can start the station because they're not going to be as tired as you. And you sort of do the middle bit of the station and then they end the station. Because if you end the station, if let's say you've been pushing the sled and now you're tired and now you must go and run a kilometer, you're going to run even slower. So therefore force your partner to finish the station and you recover for 30 seconds, then you start running again. See, that's our strategy. There you go. Thank you. Obviously, what you're actually saying, you're saying don't go out too hot, but you don't want to go anaerobic too quickly. Maybe in your last 2 or 3 Ks, you can go anaerobic, but still you've got this massive amount of power work to do at the end of each one of the Ks. Yep, 100%. And that's actually where it gets really interesting because in the latter half of the race, that's when people, like we have lunges, which is our second last station. And that's when people start cramping or really struggling. And the race is designed really well. It really tests you. And I always say I give kudos to the people that design the race and stuff like that because it is really challenging in so many different elements. But you're 100% right. When you get towards the latter half of the race, you're in death zone, basically. You're struggling and you really need to fight your way through. If you could say to someone who's kind of debating whether they want to sign up for the next one, what would you say to them to convince them? I think you need to come and experience it. And I don't mean come and experience it from an athlete point of view. Sometimes just come and watch. And when you come and watch, you get a real feel for it. And also we have like affiliated gyms like, Northcliffe CrossFit. And we have over 200 gyms affiliated with Hyrox across South Africa. So go and get a taster, go and see what it's like and see if you enjoy it. And I think it's given so many people a sense of community. Obviously, I even come from a running background. I've always had a community, but some people have never done that. And now they're in Hyrox and it's like this community and they feel part of something. So I always say just go and try it out. There's the athletes that are always going to push really hard. Then there's also going to be those athletes that are just there to enjoy it. And I think that's the majority of our audience, are the people that are there to enjoy it. And how do people get into it? If someone is now watching this and going, but it sounds interesting, what is the first step do you suggest? Do a bit of research, understand what you're getting into. But I think it helps having a bit of a base from a fitness point of view. So don't just go in cold and just be like, okay, I'm going to go and do a Hyrox race. We do have like a lot of technicalities at our event, certain rules and stuff like that. So you don't want to just come in cold. Do a bit of research and then find a gym that offers Hyrox and go and test it out. Like we signed a partnership with Virgin Active a couple of months ago, and it's like if you've got a Virgin Active membership now, you do get access to Hyrox training and stuff like that. So yeah. I think it's so important what you said about the accessibility, because it feels like we're all back in school doing school sports, like you have that sense of accomplishment or whatever, and then you become an adult and it never really happens unless you're a marathon runner or a triathlete or whatever. So this is just way more accessible. But I think a lot of people think Hyrox is
look like you and they are those peak elite athletes. But most high rockers are me. It's the moms, it's the dads, it's people who work in offices, it's people that don't really have that elite sports training background, but they're there to compete. Where can people get more information about this weekend's race? Yikes. And just High Rocks going forward? Yeah, so I think Instagram is probably our main feed. Yeah. We have most of our stuff on Instagram, and that's obviously where we put all the communication out. And this weekend, I know we still have spectator tickets available. I know our athlete tickets have closed. So yeah, go to Hyrox SA on Instagram and you'll get some more information. Awesome. Roz, I've got a blister under my toe here. no. Could you just tell me how, if I could pop that, please? Well, yeah. Ow, that hurts. Yesterday's run. Time to swap your tackies for slippers. After the break, we chat about Slipper Day and how you can make a difference. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. You're watching Goeiemorgen, Good Morning, and we have some very important scientific research to share with you. Did you know that some studies have shown that wearing slippers can increase productivity? Apparently, slippers can also improve the taste of broccoli and can make you even up to 61% cuter. Now, we can't prove these fuzzy facts, but the Reach for a Dream Foundation can promise that when you buy your 20 Rand sticker and wear your slippers on Slipper Day, you really do help make the dreams of children living with life-threatening illnesses come true. Joining us to chat about this year's Slipper Day is Iva Cleary, the head of marketing at Reach for a Dream. Iva, it's always so good to have you on Goeiemorgen, Good Morning. Welcome back. Thank you very much. Slipper Day has become a massive campaign in South Africa every year. Why do you think it's gaining so much traction and getting bigger and bigger every year? I think if I have to speak from just a marketing point of view, we're always trying to do something better, just trying to innovate, you know, and I think the more that our cause gets out there, the more people are aware of what we're doing and the more they want to get behind it. There's not a person that I don't speak to who says, no, this actually doesn't appeal to me. Yeah. So I think it's just about raising the awareness and getting more and more people to know about what Slipper Day is. And it's fantastic. And not only is it a fun way to create awareness, but it just kind of loosens everyone up for the day. And it's so
it's such a feel-good vibe that is always created on Slipper Day. So Do It for the Dreamers is the campaign slogan. Can you elaborate a bit more on this? Sure. So when we came up with the campaign slogan, which is Do It for the Dreamers, I mean, it's literally an action word, do it for the dreamers. Yeah. The dreamers is what we refer to our children as, because they need to dream. They need to dream to continue hope in their life. So that's why we have Do It for the Dreamers. So we're asking you to do it for the dreamers. Reach for a Dream does phenomenal work, but not everyone might be familiar with what the basis of this organization actually is. Can you tell us more about it? Sure. So Reach for a Dream has been around for the past 37 years, and we make dreams come true for children with life-threatening illnesses. A child who might just have been diagnosed with cancer or a kidney condition or a blood disorder, and it's life-threatening, we go and we meet them in the hospitals and we understand the journey that they're on. And we also ask them, what is your dream? Because we need to give those children a fighting chance to power through their diagnosis. So based on that, we make 6 dreams come true every single day countrywide. That is incredible. It is such a difficult time for that child and for their family. And it's actually quite a heavy topic, is childhood cancer or any terminal illness that a child has. But what the Fuzzy Facts campaign is doing this year is trying to address all of that, but keeping it light and using humor. Why is humor such an important tool also for the child trying to power through their diagnosis? I think as South Africans, we turn to humor in the worst of times on a plethora of different topics. So this year we just wanted something stand out, like driving on the highway and you'll see billboards that will say slippers reduce road rage. And so is it true? We can't prove it, but what we can prove is that we do fulfill 6 dreams a day. And there's a whole plethora of facts about Reach for a Dream that is true. But, we do lean on humor just to lighten the load a little bit. Yeah. What are some of the standout dreams that you can point out to us that you've been involved with? Sure, Roz. Like I said, we do 6 dreams every single day. I think one that stood with me, and I've been speaking about it a lot lately, is a boy from Bushbuck Ridge. He wanted to be a train conductor. That was his dream. And 2 Fridays ago, we partnered with a luxury train company in Pretoria, and we were able to take this little boy on a train journey, and him there in the engine room stoking the fire, and he just had the best time of his life. He actually didn't want to leave the train. When the train came to a halt, he just laid back on the chair and he was like, I just want to stay here for a little bit longer. And I think just seeing somebody so excited and so in the element of what they want to do, it's unsurmountable. And often what we hear from parents after the dream day is that, because we do follow up and just make sure that the family's happy. But often after the dream day, the parents will say, I haven't seen my child laugh or have so much joy on his face since we found out about the diagnosis. This year, there are also some exciting rewards up for grabs in conjunction with Slipper Day. Tell us more. Yeah, so this year, like every year, with your Slipper Day sticker, you can go out to any Wimpy on the 29th of May and you'll get a free cup of coffee. But also, we've understood that South Africans are just giving and giving and giving, and we also want to give back to South Africans through our retail partners. We've come up with the reward structure. So on your Slipper Day sticker, there's an element where you can scratch, scan your unique QR code, and follow the prompts, and you could win exciting prizes. There's donuts, there's ice creams, there's waffles, airtime, movie tickets, Crocs vouchers, you name it. So we've really tried to give back to people that support us as well. That is so awesome. So Slipper Day is happening tomorrow. When can people have their cutoff for, okay, I want to be part of Slipper Day? If they haven't brought their stickers yet, if they don't have slippers yet, is there still time to get involved ahead of tomorrow? Of course, there's plenty time to still get involved. Slipper Day is the day, so it will close when the shops close tomorrow night, I guess. But yeah, please go out there, buy your stickers, support us, and just help make dreams come true. Don't underestimate the power of that 20 Rand. Yeah. Also, people don't realize that Slipper Day is your big annual campaign. Correct. But there are opportunities to get involved with Reach for a Dream 365 days a year.
Correct. So yes, if you go to our website, reachforadream.org.za, we're always open to, there's many ways that you can get involved with us. So just go onto our website, see what interests you over there. But yes, Slipper Day is our biggest annual fundraiser, and it's 100% of the proceeds goes directly towards fulfilling our dreams. What else have you got planned for the rest of the year? For the rest of the year, we've got some exciting dreams coming up as always. There's a gala dinner, there's golf days happening around the country, and then we're giving away a car again towards the end of the year, which more will happen after Slipper Day. That is so exciting. How can people get involved tomorrow on their social media? If I'm wearing my slippers, what are the hashtags? What are the tags? So I can make sure that this campaign gets as many eyes on it as possible. Yeah, so tomorrow, first and foremost, please go out to your Wimpy, Dis-Chem, Crazy Store, Crocs, Krispy Kreme, buy your stickers so that you can be part of the movement. And then just tag us, Reach for a Dream, on any social media platform, hashtag Slipper Day. We will find it. You know, there's the movement is strong already, and we're expecting quite a big uptake tomorrow as well. Ava, I'd like to ask you, just in short, what makes your work so rewarding? Because you do see a lot of sad stuff, but also lots of happy stuff. I think it's just, I think there's two parts to that question. So the first and foremost is when you're in the moment and you're on a child's dream day, and seeing them in the morning versus how they are in the afternoon, it's almost a different person. And then obviously throughout the road shows that we do and meeting people will come up to you and say, do you know, you fulfilled my cousin's dream or my little sister's dream, and right now they're doing phenomenally, or they'll just remember something about that day. And I think it's hearing those stories. You know, Reach for a Dream is a legacy brand. There's not a president in the country we haven't done a dream with. So there's always... It's just fulfilling. It's so fulfilling to hear people's stories. Thank you so much, Ava. Get your stickers, get your slippers. I have my slippers. It's a pineapple. Bly ingeskakel, DJ Maestro kuier net hierna by ons. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Die skutkens savant is terug met 'n nuwe treffer. Ek praat natuurlik van niemand anders dan nie as Wiki Wiki Wa, DJ Maestro, en hy is hier met 'n splinternuwe treffer.
Baie welkom man, yesterday. Hoe ry die boer? Waar die gedagte vir hom vandaan gekom? Presies vandaar, ons het 'n music video geshoot so 2 jaar terug en toe het iemand die dingetjie, ek kan nie onthou of iemand in die music video, ons het so die dingetjie begin saam sing en toe dog ek, hoe ry die boer, maar hoe ryf die boer? Want ons almal ken die sokkie kant van die boer. Hoe ryf die boer? Ja. Maar hoorie, en ek moet vir jou sê, 'n rooi ribbok ram is natuurlik nog een van my groot gunstelinge, nadat my jong span by die huis ook vir my voorgestel het aan die maestro. Loufie sing ook 'n versie of 2? Lekker. Ja, yes, wat 'n eer om hom op die trek te kry. Ons het laas jaar mekaar vinnig ontmoet. Toevallig toe Rooi Ribbok Ram uitkom, toe stuur hy vir my 'n boodskap, toe sê hy, hierdie is Spike, hy wil graag saam met my werk. Toe ontmoet ons mekaar so 'n paar maande later, en toe ek hierdie song weer ontdek, ek het hom so 2 jaar terug al gemaak, en hy het nooit iemand gekry wat saam reg pas op hom nie. Toe is ek bly ek het hom uit die argiewe uit gaan haal, en toe Loufie op hierdie ouetjie klim, toe skud dit, hy het glad nie geloof op die nie, dit het geskid toe hy opgeklim het. Hoorie, en wat die lekker Afrikaanse dansmusiek, julle ouens is it's happening, ek meen, is Sossie, dis van Pletsen, dis Jaakie, dis natuurlik jy ook al goeders. Hoe ervaar julle dit? Ek meen, obviously, daar is net, sal hulle ouers dit 'n oplewing noem, of kom die mense nou agter nie, maar dis actually nogal lekker, dis nice. Ja, ek dink, dit is 'n golf van nuwe kuns wat net oorspoel in die Afrikaans bedryf, en ek geniet dit ongelooflik baie, want iets wat nuut is, beteken dit is jonk, en dit kan soveel rigtings ingroei, en ek voel almal wat besig is om hierdie ding groter en groter te maak, verdien dit 100%, want hulle is so talentvol, en niemand is skaam nie. Niemand voel daar's 'n boksie wat jy in moet produce of moet sing of moet DJ nie. Dit is 'n free for all en jy kan maak net soos wat jy wil, solank jy kan skudde op, dan is ons happy. En dis seker 'n verskriklike lekker kreatiewe proses met die doef en die Afrikaans wat so lekker saam met mekaar kan werk. Ja, kyk, ek het vir 'n rukkie net Engels geskryf, maar die oomblik toe ek in Afrikaans begin skryf het en ek het gehoor hoe lekker rol die r's en al die sê dinge wat daar in Afrikaans is, toe voel dit soveel meer tuis om te fokus op Afrikaans, want dis wie ek is, dit is deel van ons kultuur, dit is deel van ons Afrikaans wees en toe ek dit begin doen, toe besef ek, maar hier is die lekker gedeelte van musiek. Daar's nie, jy moet hierdie en jy moet hierdie nie, dit was genuine net die harde r en lekker wat mense in Afrikaans kry daar. En vir die tipe styl en goeders is dit ook net iets wat jy kan doen en kan verstaan. Jy wil dit so hê, jy hoor hierdie beat en jy hoor hierdie synths en jy hoor dit. Maak dit vir jou makliker om dit self te verwerk, jy weet, te produce? Ja, ek dink verseker, ek is baie dankbaar dat ek al jongs geleer het om te produce en om lank in die studio te sit en my kuns so mooi as moontlik te kan kry, want nou, wat ook al ek dink en wat ek imagine moet uitkom, kan ek gaan sit en ek kan fine tweak en ek hou van hierdie klank en hierdie klank. Ek hoef nie vir iemand te sê, hoorie nee, ek hou nie van hierdie, of ek hoef nie verbalized te wees oor hierdie klank nie, ek kan dit net uit my brein uitkry. En dink jy mense onderskat dit partykeer wat dit verg om DJ te wees? Plus vervaardiger, plus skrywer, plus al daai dinge. Ek dink verseker, baie mense het 'n mispersepsie van wat DJ is en wat production is. Baie mense sal, as ek sien maar 'n set speel, sal vir my sê, remix, skryf sommer hierdie liedjie of hierdie ding. Daar's 'n verskil om te DJ. Dit is wanneer jy klaar bestaande musiek met mekaar mix. En production is van scratch af. So, die song wat ek nou net perform het, die bassline, die kick, alles is gemaak en gebou om by mekaar te pas. Wat 'n vreemde of snaakse request het jy al gekry? Dis altyd die interessantste wanneer jy mid-set is en daar's die meeste energie en dan wil hulle vir jou vra om 'n boereliedjie te speel. So, toe dog ek, as ek hierdie song kan perform, dan gee ek jou ten minste so 'n intro van 'n boereliedjie en dan vat ons hom terug na die ryf gedeelte toe. Waar gaan ons jou kan sien? Waar gaan ons jou kan hoor? Ek hoor die dinge is besig om te gebeur. Ja, nee, ek's baie dankbaar. Ek toer op die oomblik saam met Early B, so as jy sy show kyk, gaan jy verseker my sien open vir hom. Ons is hierdie naweek bietjie in Bloemfontein. Nice. Volgende naweek dink ek is ons bietjie in die Oosrand en die res van die jaar is nogal stewig met shows, so iewers in 'n dorp gaan jy kom sien hoe ons kom ruk.